Habayre bakajingja batwa kibenta kajingking da worksut kabalatwa ha kasngi ublay ha kasulok silong bypass uba George Bilingdo MLA ka umroy ulong bakadaw jong kate kajingja bat kabalawan ra ya kajing thut ha kalet kawan kipat ba kadai namar kajing bom simkhia jong sarkar kata nadu kipor badang dan jing thut hapo kate kajingking MLA ka umroy harin kajingne jurep bat kibriyo naka National Highway Authority of India bat PWD ha kabala lap ya kate kajingking kamlong syu kabasingan ha kalet kawan jong kikali bat kat no tamlay naka benta kitu kikali kibakit palatput ha kaba lada kajingya kikali kit khia kandang yai beteng kabamut bakan sapoy kapor bakate kajingking bakan kriya bat umlong syu banyai kali ikan ni kam ka isu ka batmai na prajungi kan ni ka mat lara antara jendong ba sauslan guna pada kaya yang terbaru dan tang la pentip ya sarkar ban kaliang jo ni ka jingking kam longshu na kadaw ba kitrok ki bayai ki kali ki bayai ka long khia palat ban ya ka ai ka ba kan jingking kala ban kit tika overload ka bangi ong ka ba kata palat ya kan ka silong bypass borok ka we bat ya ka jingking dor sut dap di hadirin bagi ikran untuk assembly nak lay inspection rubat ke department di bat nak kalian juga national highway di gilai sna itu jingking nar ke bagi ong ke Billy Bridge ke ba coach ke Saukro dona ke bagi IT sia ke BRO berpentre untuk kapor di ketu jingking ru ke Klemshan tang hadirin kriat punai ketu jingking ru ke tuano armdei ba nak jingya bun han ki kali nak daw bagi kimpat la ban de la kam ya jingkit palat put jogi drop ke bayai ba bukit himar ke boper kan ni baru kai kajing jot jing ni kajing ki kadai na ka ko overload ka bangilai kren na ka por sa por bang sokar bana ka ju ko poru bangilai pen sngo bat kerpat iki bas baban penbe je kani ndai jat kat baru kai kajing ki badon kila bantuan o de ha ni ka konsensi murai ngi don atli kajing ki badon kampa kawai ni ka kajing ki ado sui ba kawai ki kajing ki jo mendam angte po miam ke boro atli ni jingking ke ba don kampala na mdai tang na kabenta ke Shillong ndai na kabenta wat kanot isi bro kowe te ndai ndala kren maknaru long kara dong jing Islam de kombolong menta wat ikitrok ki klem khanglat chu bakat nu jingkit nomor sipor labu ba kini ke jingking dok sui kan kit no stang sipoton nikat kum ke report ke bangio pade na kini ki ba pej kamtam kini ki engineers ki jungi alap ba lakit ado unru pautan new pautan ru haman ka sengi kamtam ha por men me kamtam ke por ba i kamduna kali kumto te bun ba ki trok ki bayai ba lakit palat put plat mata kadaw ka satot ni mata kadaw kan bu jing bai ka ya ki pai ba jo jela nomor kini ki trok ba bun ki laman hap lecha sia nak jingking dam ban ki pade lengba ka Shillong taruh kanang bu jing tinggi nomor ba kate jing kiang hantero kala ator pa wad kaliang ka hikut ro kala abu restriction te hantero i ba kimdon kata ka jing kli ka ba shisha ha ka ba ban pe ya ka wi ka jing tho jong ji trok ki bakit nomor bon ki trok ki ba yai mata la shu yai be tu khlem tho te nomor ba yai khlem tho tem tip kan nu ka khia kan nu ka long te wat ki bawan nang thena go hatir ngim tip kan nu ki khia i bawan nang ting than juai kan nu ki khia bawan than west nang ter kan nu ki khia jadi kini kajing insting jok sarkar nak try ndai tak ngilai ikleng surok kila tornut kila jotnut kajing kieng kini rukin satuan Habayre bakajinglong jingman jokate kajingking uba George Bilingdo ulong bakate kamat kamdei syu kabadang menne menta hende kade kabala saus na menchua bat kade ru kabala jumi kajingdawa kabaman kapor sya sarkar jela bakade bansnano da kawai kajingking kanang makan long singan hakale kawan ki kali nalor kajingking da worksut sa kajingking he hadam side ru kala dona padeng kajingma hakabawat kayeng bisar bodon burom jong megle high court kala pinmi ya kendon bakino ki kali ki bakit palat ya kashipauton kimla syu banya lemba kate kajingking laban rap uba George Bilingdo shu ulo angru tang namar ka jingbom sim khiak sarkar banthaulat haror ki jingking brongkam ha ka jela kala wanra ru ya ka jingkiu dor ha ki marba mardi namar ki kalikit marbam ki habanya ya kalenti ka bakham jingai bat ka brongkam bansiu khambun ka bai kali kimi lenti ba sarkar kan le halor kani tengala isitam nomor ba ha ka biang por ngila pentip sa sarkar laisnam tam ngila pentip sa sarkar ka bai de ba kani andai lada ka sarkar ha kat kudu kani khilmat ru lajan kelem kelaban bu jiman sawat ya ki pai ba ki bayat yang tu lada sarkar kam kendit menta dekan kendit solanu de na takadaw kani kalala ban kata lu ya ka ndai tangkali kawan ji ki pai ba ndai kamar ba mardi la syai ka bengiting mo ban hakni por baki phaya ki trok ban kit marbam sa Shillong niat ni Shillong bypass kiudor segi marbam no ka baikit la ban siu extra ban siu tam sung ma prajar kanai gajar tengka sikali
Te kan ni kan kata ru dia kamar bam merdi te hantarin ka bangiting ni syai sakadam yo ka krak te sen krak sakadam te la syai ngin poi syai ke dengan ngam tip shoot da kai gelenti ka bangin kren lamar hadin kumu nong mikmat jo ni ka dong ka thai untala saus nam ing la kren chipang ni jing kingdom but adu untala lais nam tam le kren chipang ni jing kingdom so indrei kada ka kam ka ya hakani korkom denga I septieng ba kani ka jimbab ki clear jongno jongki pai ba ki ngathai jongki officer pa di pai ni department ani kan kata lut ya berkhoi Earth has fallen out. We are taking preliminary measures to retain earth as construction of retaining structure. It will take around 5 to 7 days to further to access bridge in regular basis. Heavy vehicle, as per officially, this bridge is for 10-ton capacity of heavy vehicle. So heavy vehicles may be allowed after 7 days, one by one, with the limit as described for this bridge. New bridge is constructed for taking sufficient load, and the new bridge is constructed in a very speedily manner. It will be completed. We are trying to complete this within 6 months.